Tegum no pula pi, saya simpan apa yang sepabi berok cek ni YouTube channel jangan kecing tip teknologi. Pada kan ni kesengi pula pi, ngukam pen EP kan ni video dan kambah, bat pidai pen tip. Sepang kan ni mah, kedai sepang usar. Telingan batai bini IP kan ni video. UA tau sar mah dengan batai IP mah, sar kamut specific absorption rate. Kamut ka radiation ka bami napok ka smartphone jong pi ki khat ka sar mah. Te kadan kasar kadan artli kadai kawai kadai ka head sar kawai pat kadai body sar. Ka head sar kadai ka ni na jerang badan ki antena badan kamera mah kini se jerang. Bat sini serum pada kadai body sar borok kini ki parts kum ka bateri kai kadai ka body sar kamut ki radiation ki bami nang tama. Depan wat kita kisar min le dialer. Ni pilih le dialer ser le ni mah se type kum ni star hash 07 hash. Dipilih min igila tahu ni maximum sar level head sar kadai 1.141 watt per kg. Body sar kadai 0.473 watt per kg. Nrai kasar value dah kadai 1.6 watt per kg. Wei nak kini kadai 1.6 watt per kg. Kamlong kababha kamut ka radiation kala mi bon bha nani na po phone jong pi. Teda kalong kumta pidai ban like pin ina ud chaka jaka baki shnaya ka smartphone jong pi ma ka brand jong ka la ka jong ka brand ada ka de Realme ne Samsung na Redmi ne kat badai. Piap like pin i shang ta kan. Piap pin i shata mut in sapait maki bat kin sapen duna no. Lene kin shna no ban pen duna ya kasar value namar ka radiation kalong ka sniu ma. Dia ngai scam kan video kan yarap pi bat pila ban pikir bah mas pang kan ni namar ka radiation kalong ka sniu bah ya ka met jong bre. Ko blai sibun pila pa kan video jong ngai scam kan ni kan yarap pi ku blai sibun.